mang chang ding sun la neng neng ka ti online meeting Sunday school khum khana program ban ti le na wanda kai le ke ta in thang ba ta na hin upal upal chairman committee mai ni ki bu ki ba men tin ba la ba cha sei na ba thang bun cha secretary tin cho nên các bạn hình bác không khá là đấy ăn cuồng tao này ba xây dựng với trường nghề mà bạn hình mang em tin chú bắt trong giải về vàng mình và sinh hoạt thể hiện tin ai bị nhau mà sẽ bên đến cái mà và thế là có thể mình thật là sinh con sinh con cái tệ có thể xem cái thông giáo xong là sinh cái gì sinh cái tệ cho nên thế là mày hình nó tổng là mày hình nó có dần các cái sẽ sung lo cho nên ama ba mình ba cái thiên thằng ba gì nên cũng là thiên thu phát thế bộ phần lắm tuy thằng ba tạo là ba ba này có thể tạo mà lúc mình về có thể về nói về cái cái bảo vệ cái mình xin được mình ra thì phát triển dia các sao các lagu này Bijang các program group phần thể là công gia đình Hallelujah mình cần thì và cái bảo vệ cha để họ làm để họ có gồm các ngành xây dựng group online Sunday school lesson xây dựng và nó thì tôi đi chân nào thì tôi đi có chân kia nắm mà đầu tiên là mình sẽ phải ra làm việc tại chỗ thì mình ra đúng không ra đến về mình thì cần thì chế program mà chúng ta có mình làm đi một nắm mà công tác này mình sẽ áo đây là cái bằng chân đi mà chỗ sẽ mình sẽ phải ra làm việc đấy là công cái bằng chân phải chế cái hộp này nắm mà mình đâu có đi là cái chạy cái đi mà phát bulan này phát đi vẫn phát chạy đi là đi nama kepada saya ini dia semua kekaya sebesar nak Kipang kasai kita bang hak mengletak ho menghiya yang jalan pati terwana kain bini tu kumhi heta makovin nak ho sin COVID pandemic second wave in Kamsun government people from the holeh kai du mai khau in amin ki khom mai am ti ta ijil chung chang hin church committee ho ti a iji Sunday school la mo ni ho to in the ki ho ma ni na tu la ma ho bin ama ho jam ho ma ta in panai la internet ai lo le tu mang cha in Houbung mipi Sunday Sunday school class kita ho ini mana ina ngai la ti sin kita banga panhilla dia siada ngamo na kipi ho hin chele Sunday school ozo hin mo chunga hin ko ta hin Kipana ai pumin chele chipa la ho som boina ndo dia pathini ne makuyowa class or Sunday school class or ikan wapana uni asai ni macana kita tak je nak kisah lebih apa ini waktu lebih apa mana ini begini kerja ini Houbung mipi tinggi nazara lunglet ha apa tan tak insena jadi nama puna ini ho cuma hendak beri komiti terhadap Kipana ini amau zong acimna agimna wahai ini pati ini mau zong otak ini mungkin ini sudah tanpa zong sedih pun zong deh ini mungkin lah cuma ini kipat pun nak ini yang cacahi
năng chỉ để cho đi mà cũng là không kịp cái bộ ai đồ bài này có ngay cả suy nghĩ rằng đồ và học bài về bài này cũng đồ và hầu như mipi và thiết thoa thì không phải là Sunday School class làm được những apa di luar zosi kita kemudian Kipina caca kain bolu ini dicuai pan-panan kain bolu ini dicuai kemudian kain timit masain Sunday School lama kelas ni lah dicuai bukan timah dicuai kelas lama ni lah macam usia anak-anak untuk Houbung Laptimintin Houbung yang kita nak boleh ini kita dah sampai di sini sudah apa nak program pasatan masuk Sunday School class sana ini latihan masuk boleh jauh tapi akhir tantam tay sana yang dah ini lesson ini masuk Kipana le Khumna sudah pada rumah masuk Bijang juga dengan maupuna kesetania pada sini rumah bang matukan bang kain bojeng ini abang pulang senior juga bang pulang Johnson pulang zaman Pak Holema, mati orang ini, orang boleh pada orang lah, arti Pak Holema ini. Jadi online kelas itu mana baik, pokok ini kamera zaman ini zoom lagi. Cuma ini, dia foto ini kamera ini kita boleh semua. Kalau mai tak kamera mentam tak yang boleh aja. Jadi na kita tahu kalau cuma zong kita tu sena kita tu ini caca ibu ini jadi yang nak ingin saya buat sena ya macam ini abana bukan buku di orang kaya pada orang nak kita pakai Sile bulan anzali mazuni tak kita mengfaham mawang ini nama ini jangan mai tuhin mazam cuma akhirnya nama sudah kita macam hubung aduna jumlah habis asal selalu macam kita pakai hubungnya jangan paling kita Bijang dan soal pun nanti di zona dua terkini caca di holeh adiin itu semua dengan disalal mantam tak mipi ada disalal wahai sibin kau mipi orang ikipah bina ini kalau tak ada Houbung adina pandalang mozo siladin ini tak salah negara dengan itu Houbung di sana sampai waktu hihen sudah tu hihen itu YouTube kelas itu mah Sunday School kelas nama itu aja ini bukan tak kita ini komite yang ada ini bicara membuat cerita seperti itu Houbung ini waktu itu Kipana le Khumna ini jadi azoti itu program caiting oleh Khum ini itu kayak sains itu program caiting le dalam jing logen Khum ini itu Khum si dari asal kayak ini pacom cah patu selepan akan mencenting sehingga siwal kita dalam semua malam makin meninggi malam itu makin baik cerita. Kalau seperti apa pun kita harus saya bilang, oh
sai tàu mình đó mình qua mình đi sai thì ngày ta nhưng mà personal mình dân bà thu nhé chắc là xây dựng đâu mình ông thô là lại gì cái xây dựng thì lắm tức là cái trung Sunday School trung gia ở chỗ cụ thể thì chúng nó bà thu không cái xây dựng mình bà cái gì ấy là mà Bible trường nó phát cho cái này rồi cái mà khi mà các này xuống Sunday School này các cái và thiên thứ gì ra mình cũng làm Bible gì ra mình cũng làm tapi saya itu kemudian doktrin tua kerja apa mazin kecuali tete nahi nakal yang nakal kata orang nahi Sunday ni musuh ni ada kadang lucu boleh tak itu mahal pun naik tak semua atau isi untuk kita ini itu kesamaan doktrin tua ada kita cuma setak lah tingkat tilai ini senang sih hihen dari bagaimana kita cerita kok kesamaan anak cucu macam bangkan tak hati cucu kok technical team itu tapi pama macam mana semua amau ini tomna ini school itu bijul aku kita hotel bangun phone zaman ada ini ni ada bangkan itu itu Sunday school lesson kakak cuci nama sih Bây giờ phụ đề mình dùng là cái công ty họ trong này và tôi các sinh tế để đặt thì là chủ ra mặt trong những cảnh sự nên à giờ chú ta sẽ nó thua thì nó ngày qua thì mấy cái sáng mà gì dễ thì về họ người nào sẽ bên để họ cái đoạn này cái họ bên dưới cái ta sẽ qua thì cố hiện là thu họ hay rồi cùng sáng lên là thu họ cái đoạn này là chúng tôi đi cái sản phẩm anh pera se ni 7 day ho ta san ko ka na mo hi na tu wa zami ka ta san ba na mo hi na chan kin pa ka mo ne se mo ni ko ni ti 7 days ni na mo hi na chan ni lo wa ni chan ni ti ta ba yo ho ben je ka ta san ba na ni so hi ti cho a ko ni zam tu sin da tin na ta ba cho ma ne ni je a cho ti ba tu se de ti ya cho ne se dia cuma Sunday School ko itulah wajah họ cũng technical team họ cuma batu kema personally main saya itu kita punya tu main saya itu itu jangan nak punya ada saya lama ada khana le an ko tahu ni bahasa ini apa ni itu pamen tu sama mungkin sani le sani le khani covid-19 patin ho khumna ang thei ta lo zin dealing Sunday School online class in involvement le patin jalin ikiparwa panen toni asai ni ge boina le la sai in itu bang, hal seperti saya na, dia berapa kali ini masa saya kawan ini, tunin ECA Adult Sunday School online class 2021, the 26 September Sunday 2021 ini tema bahasa Inggris. Papatin sa papatin selegadatin patin benin say patin kan holohin pakisai kai di pamuto tani tuin kama patin lungsin dalagai patin lungsin papatin nalungsin ang binanoya ng patani piyabin pamilis na pagitsin boy na isang pagkatong zang le ng mga they won't take some like online class in ECA Sunday School bang zaman kan board pakai tuni saya dia ini masa ni lah kapan ni saya sahaja nak bawa batu saya minta kan tambah ni, saya dah nak kenal saya kapan ni ECA
sallallahu